kwakhona ukubekeka enhlizweni yami ukuthi no let asikhulumeni ngendaba yomuntu nomuntu alungisa ukholo lwakhe. Sesihamba bangelideke bafowethu uma ngathi uyanothisa mhlawumbe sifunde nali verse ncwadi kaMateyu chapter 5 verse number 20. Matthew chapter 5 verse number 20. Ncwadi kaMateyu 5:6-7. Mawuthiwa kunama favorite verses noma favorite chapters eBhayibhelini. These are the favorite chapters eBhayibhelini. Our chapter 5 verse number 20 ncwadi kaMateyu kuphela u5. Unento encane la mhlambe ngamabomu nje asiqale ku verse number 1 kuno 1 enguthandayo lapha bese sifunda u20. Matthew chapter 5 uverse number 1 bese siya ku20. Uverse number 1 uthi kwathi ebona isixuku wanyuka lentabeni esehlezi phezulu esahlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Angiphindi verse number 1 chapter Matthew chapter 5 verse number 1 kwathi ebona isixuku wanyuka lentabeni esahlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Uverse number 2 wakhona ngamabomu wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi. Now asiye ku verse number 20. Verse number 20 uthi ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungedluli ababhali nabafarise anisoze nangena embusweni wezulu. Now ngiyacela ubamba uverse number 1 no2 bese ubamba uverse number 20. Verse number 1 and 2 uthi kwathi ebona isixuku wanyukela entabeni esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye, his disciples. So ke lana sithola uJesu efundisa abafundi indlela yokuphila, indlela yokuyiphatha, indlela yokukhuluma, indlela yokudla. Le message la eku chapter 5, 6 and 7 it was directed to the apostles, hayi kubazalwane. Ngamagama umlayezo wokuqala uJesu ma efundisa akashongo kuba apostoli athi hambani niyobatshela ukuthi, kodwa wathi mayikhipha kuba imessage directed to them. So ke that's why ku chapter 28 incwadi kaMateyu after sebaya applyile bona ila khona sethi hambani ke hambani ezweni lonke nenze izizwe abafundi nibafundise ukugcina konke engani yala ngakho. So ngamanye amagama ku chapter 5, 6 and 7 umlayezo noma intshumayelo yayi directed to them as an apostle, njengabapostoli kwakuyabo, kwangasona into edluliswayo kuthiwa hambani batshela ukuthi, hambani batshela ukuthi. No, wahlala phansi wabafundisa ngoba kwakunama requirement ayefuneka nakubona njengabapostoli. So ke uma sebe bamithila ama standard uJesu wayelindelekile kubona, it's when ethi ke kubona hambani ke seniyotshela abantu, nibatshela lokho engani itshela khona. Ngamagama kuyobalula ukubafundisa into eniyifundile nani. Siyozwana bafowethu, ngifuna sixoxeni ngalokho. Now ke asuphinde uchapter 1 uverse number 1 no 2. So uphinde ngamabomu chapter 1 uverse number 1 and 2. Uwana uthi kwathi ebona isixuku wanyukela entabeni esahlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Abafundi la uJesu ekhuluma nabo. Wasethi ku verse number 2 wayesevula umlomo wakhe wabafundisa. Now verse number 20 uthi ngokuba ngithi kini, akashongo ukuthi ngoba ngithi hambani niyothi kubo, kodwa wathi ngithi kini uma ukulunga kwenu, hayi kulunga kwabo, kodwa ngithi mina kini. Kusho uJesu etshela abapostoli. Ngibona impela bebehamba noJesu abazi ama dimension, abazi wonke ama dimension ezulu, abazi wonke
ama-step edluri. Wathi uJesu kubo, ngithi mina kini uma ukulunga kwenu kungabadlule abaFarisi nababhali, ngeke nize ningene embusweni wezulu. Ngithi mina kini. Now ngifisa sixoxe ngalokho bafowethu ebusuku kafishane nje, funa sixoxe ngalokho ukuthi we've got a problem in the body of Christ. One of the biggest problem ukuthi sinabazalwane, more special abashumayeli la khona abacabanga ukuthi ivangeli alihlangene ndawo nabo. Ivangeli lokuhamba bayotshela abantu, but not ukuthi bona balishumayela baligcine. Now uJesu meqala efundisa, that's why uJesu kulo 3.5 yeminyaka wakhanda abapostoli ukuthi babe lento okumele baba yiyona, waqala wafundisa bona, wabafundisa ukuyiphatha, wabafundisa ukugqoka, wabafundisa ukukhuluma, wabafundisa konke, ngoba kwakumele into abebehamba beshumela kubantu ibonakale kubo nabo bayi-applye, ngoba kwakungeke kulunge kube into ivangeli lendebe zemlomo kodwa bona bangali-applyile. It means bebeyoba yibhodi eyikhomba abantu ezulwini bona bangayi. So kwakumele bafundiswe bona ngalo ivangeli so that baliphile nabo, ngoba akumelanga kube yithi kuphela esihamba sitshela abazalwane ukuthi phendukani, kodwa sikhohlwe ukuthi nathi the end of the day, nathi ekugcineni kosuku kulindelekile ukuthi sivele phambi kukaNkulunkulu singabathembekileyo. uJesu ma efundisa abapostoli waqala wafundisa bona ukuthi kulindeleke ini kubo. Chapter 5 no chapter 6 uJesu ufundisa abapostoli ukuthi kulindeleke ini, wasethi kubo uma ukuthi ukukholwa noma ukulunga kwenu anibadlula abaFarisi nababhali, ngeke ningene embusweni. Ukube lezi izikhathi zanamhlanje sasiyohamba si-attend ama-workshop, siya kuJesu sithi siya ku-workshop, uJesu uyosiworkshopela ukuthi how to start a church, how to maintain abazalwane, how to learn about discipleship, how to learn. Kodwa uJesu wabafundisa bona ukuthi kunendlela yokukhuluma, kunendlela yokuyiphatha, kunendlela yokwenza, and if nina ningeke niwamithe ama-requirement afunakala embusweni kwezulu, akuhlangane ndawo ukuthi nishumeza abantu abangaki. Doesn't matter ukuthi ninikele kangakanani, doesn't matter ukuthi bangaki abantu abasubmita ngaphansi kogcobo lwakho, kodwa kunama-requirement la wonke umuntu, wethu umshumayeli, wethu umculi, uyi-intercessor, uyi-kingdom finance, ekulindelekile ukuthi after all nawe ulindelekile ukuthi uphile le mpilo, ngoba uma ungekho kulelo level noma ama-requirement uma ungawamithanga, nawe uqobo lwakho sewunikelile, sewushumayelile, sewuculile, awuyi embusweni. Ngifisa sixoxe ngalokho bazalwane bami ukuthi we've got a problem kuleli vangela namhlanje. Mhlawumbe siqhubekeni sifunde, kunezinto ezimbalwa engifuna siyibuka. 1 Corinthians chapter 9. Before siqhubekeni kunezinto ezimbalwa engifuna siyibuke la before sixoxe in chapter 9 verse number 27. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27. After all now ulindelekile ukuthi wamita ama-requirement. After all now ulindelekile ukuthi uyiphile impilo engcwele. Ilokho ngifuna ukukusho ukuthi siphile esikhathini la khona abazalwane bethu abashumayeli bethu sigada abanye abazalwane asikhohlwa ngathi ukuthi kwawena the end of the day ulindelekile ukuthi sibani sakho sibe namafutha egcineni kosuku. Ngale sewuyigadile ezabanye ukuthi abaqoki kahle, abakhulumi kahle, abahambi kahle, bayifebe babuka, kulindeleke ukuthi lobo bufebe obukhomba kwamakhelwane bungafumaniseki kuwe uma nawe uexpectile ukuthi ma inkosi ibuya ulindele ukuyibona. Uthi uJohn umpostoli
akukabonakala siyoba yikho umpostoli osho njalo akukabonakala akathe akwabonakala niyoba yikho ezifila kubona sebephakathi because we have got this kind of gospel egijima emhlabeni namhlanje ezifila abazalwane noma beshumayeli sebangaphakathi embusweni yonke into abayishumayela sebayenzela thina yona bona isabafaki because they are already angazi noma bangama supervisor noma yini uthi uJohn ke mebhalela abazalwane uthi bazalwane akukabonakala siyoba yikho uyayifaka naye akabonakala siyoba yikho kodwa uma evela uKristu siyoba njengaye besathi onalo lelo themba uyayihlambulula akathi niyoyihlambulula ayibeke phansi uyayihlambulula uyayifaka naye shothi naye umpostoli John emazi uJesu owahlangana noJesu at the age of 14 years ukhuluma na 90 something but unalento ukuthi including myself engimazi uJesu kusukela emncaneni bami because ninalo lelo themba lokumbona ngelinye ilanga nami ngiyayihlambulula but sinabantu namhlanje ivangeli labo intshumayelo zabo fakazi babo itsola phatha abantu abasha indlela eniphila ngayo abantu abashadile indlela eniphila ngayo kuba umuntu agcina ayikhohlwa nangaye ukuthi after everything so banakile bonke abajolayo abaphuzayo abafebayo abathwele zigade nawe ukuthi umi kahle yini ivangeli namhlanje it's all about people mase kuma social media siyokhuluma ngabantu abangasashumeli lona siyokhuluma ngabantu memezela ivangeli ngempela siyokhuluma akekho umuntu yokhuluma ngaye ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu usahamba kahle evangelini as if like nina senright nisalekelela abathile ukuthi bongene embusweni 1 Corinthians chapter 9 verse number 27 Ngizothi mina ebusuku noma sawushumayela kodwa kulindelekile ukuthi nawe wamitha ama requirement ngoba uyokwaliwa sewushumayelile telling you lapha kwabamfana uJesu lapha yana kuyi ngokuthi ubani uqale kuphi kunaleli ivangeli elikhona elishunyelwa kulezi insuku elithi uma uyinceke kaNkulunkulu sewushumayelile uJesu angeke akulahle ngenxa ukuthi uyikhandlile ngenxa umphefumulo uyolahla sewushumayelile ngoba akungena ngabashumayeli lapha akungeni ukuthi ushumayelile kuya ngama ngeholiness akusibona bonke ukuthi inkosi abembusweni kodwa kuphela benza intando hayi kuphela awungeni ngokushumayela embusweni awungeni ngokunikela ungena ngokuphila intando sinabo mama namhlanje imlezo wabo ukholwa meme phambi kwabazalwane bantu abasha impilo yenu ukhohlwa ukuthi wemama unamanga abantu ba-end up abakhohlwe ngabo ifocus yabo ibe ngabanye abantu that's why nabashumayeli bakhona namhlanje it's all about people intshumayelo everything esiyishumelana sikhuluma ngabantu ukuthi bantu abasha qaphelani ukuthi ngami uright yini wena mina ngizokukhumbuza ukuthi masobabonile laba abayifebe nabathakathi wobuye uyinuka amakhwapha uthi right yini uyokusala sewubanukile amakhwapha uyosala sewumile ukuthi you are preaching a genuine gospel not knowing ukuthi ulihlazo nomono nenhliziyo embi awuxolela unalo uthando 1 Corinthians chapter 9 verse number 27 wathi verse number 27 kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isiqila ukuba mina engishumayela abanye ngingaliwa mina uqobo umpostoli Paul ekhuluma lawo mazwi ekhuluma nebandla laseKorinthi uthi umzimba wami ngiyawutuba ngiwutubela ukuthi ngiwelalele mina umzimba wami kusho umpostoli la lo mpostoli uma ngathi wasiyaqhathanisa nomfundisi wakhe ngeke alingane naye ngisho nangephutha uthe umpostoli Paul ke nami engumshumayeli wabanye angigcini ngokutshela nini ukuthi philani impilo engcwele angigcini ngokutshela nini ukuthi yehlukana nobufebe nokukhonza iThixo namadlozi uthi kwamina ngiyakupractice lokho engikukhulumayo because if ngingakupractice lokho engikushoyo ngiyokwaliwa mina ngiyoba isitepisi esifaka abanye abantu embusweni kanti mina ngiyi mina ngifuna ukutshela iqiniso ngemile ngikuKristu ivangeli lishunyelwa namhlanje abalishumelayo abalipractice ukuliphila
That's why noma ungashumayela kangakanani ngeke umbone umfundisi aphakamisa isandla ephenduka. Yazi isizathu yini? Is because bona seba right. Uhambo lwabo sele right sebakholela nina abasayikholela bona. That is not the gospel. uJesu efundisa abapostoli waqala wafundisa bona. Na indlela yokuphila, na indlela yokwenza, na indlela yokukhuluma. Namhlanje sandelwa abantu wonke umuntu ongena ku TikTok ngiyababona laba abashumayela ukuthi akekho concerning ngaye ukuthi kodwa ke uNkulunkulu sengishumele kangaka uthi umpostoli Paul. Umpostoli Paul ku Galatians chapter 2 uthi after 14 years ngabuyela eJerusalem ukuyobona laba kwakuthiwa bakhulu kunami. Isizathu sangenza ngibuyela kubona ngangiyobalandisela ngevangeli engilishumayelayo ukuthi ngingathi ngishumayela lona kanti ngishumayela ize noma sengigijimele ize ngamagama ku-possible kusho umpostoli Paul ku-possible ukuthi sengigijime sonke lesi sikhathi na yonke le minyaka ngiklema ukuthi I'm preaching a genuine gospel kanti angishumayeli God. And so for that reason ke ngaya kubapostoli ngayobalandisela ngafika ngandlala kubona this is the kind of gospel that I'm preaching so that kube nabo baba nezwi evangelini engishumayela ukuze ngizothi ngishumayela lona kanti hayi ngidukile impela. Bashumayeli bethu sebaqedile sebakholelwa thina. Chorus leader lethu bethu sebaqedile bona sebakholelwa thina. That's why noma becula kuphakanyiswa thina isandla valana amehlo kungekho umuntu onyakazayo lokho abasitshela khona bakwenzi bona yithi esenziswayo bona sebafikile kwelesithathu. Befundisi bethu mokuthiwa kuyathandaza bona abathandazi bafundisa thina sebawuphasile umlukuzana bafikile le class lokuthandaza seba baliphasile bona sebedlulile kufikiswa thina. Yabona this kind of gospel that we are preaching because thina simcibilisho lokhombayo kodwa thina singakwazi ukulipractice. Ivangeli lisilona lelo bivangeli lokuthi kulo olushumayela liqala kuye. Ngifuna ukukutshela mina ukuthi about 6 million yabantu abaphuma ezweni lesethembiso bahamba noMoses. Naye lo abakhiphayo uNkulunkulu walanda uMoses ku chapter 3 encwadi kaExodus. Wamlanda wahamba naye eGibhithe wasuka neGibhithe wamkhombisa ezweni lesethembiso. Kodwa because of disobedience akalinukanga eKhenani. The same God wakhe wahamba noMoses ehlani wathi semhlubuka wayenza wangalingena eKhenani. It's the same God ohamba nathi okwenza abashumayela ivangeli abalipointa kwabanye abantu bangaliphili bona abangeke balinuke. Uma umpostoli Paul echaza lento iserious yokuthi athi bazalwane nami engishumela ivangeli ngiyawutuba wami umzimba uyenza ube isigcila ukwenzela ukuthi ngingafaka abanye abantu embusweni kanti mina ngiyokwaliwa. UNahum chapter 1 verse number 3 uthi uNkulunkulu wethu mkhulu ngothando uyaphuza ukuthukuthela kodwa akayikusho konesona ukuthi umsulo. We've got Christian kulezi insuku abafocus empilweni zabanye abantu. That's why ivangeli labo is all about other people. Kuhlangana kwabo imthandazo yabo ilaba ama life abo uqoqwa ngempilo zabanye abantu. Abanandaba nabo kodwa ke ngalokho ukuthi ashumayele general person bani udukile ivangeli wena ke uright. That's why no keyboard player bangaphathi namabhayibheli no chorus leader bangaphathi ba leader thina. That's why bathu ama chorus leader bazo leader thina bona bafuna ukulidwa. Makuthiwa kuthandaza bathandaza ngama mic bona bathi thandazani. Asikwazi ukuthi makufika ithuba lokuthandaza wonke umuntu abeke imic phansi siye enkosini sonke cha. Ngeke phela uzwana ehambe nana enkosini yena use supervise use right wenzela nina. This kind of gospel
iningi lethu soya singamboni uSimakade ngoba we think ukuthi sesiright kanti asikabi right. Sikabi right. Mawujesu angakabuyi sonke siyashikila. Mawujesu engakabuyi sonke siyashikila. Kodwa iproblema yethu leyo ukuthi sicabanga ukuthi vele sesiqedile. Cabanga sesiqedile sonke. Ngikufundela nali verse. Ufuna sixoxe ngalolu daba namhlanje. Funa nje ukufunda nali verse kafishana. U1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, sorry, 2 Corinthians chapter 13, verse number 5. After all sesishumayelile nathi kulindelekile ukuthi siphila njengaba laba sibaklema ukuthi abayekela ubufebe abayekela amanga. Kulindelekile nathi singabuphili ubufebe. Sesibatshelile ukuthi abayekela amanga nathi kulindelekile ukuthi singawaphili. Sesibatshelile ukuthi abayeka amadlozi nezithixo kulindelekile nathi ukuthi singayikhonzi izithixo. Leli ivangeli lenza abantu baboshelwe bona ekuphileni impilo yobugqila ekubeni thina sizenza abakhulelekileyo because we think sesazi ngcono noKristu uzosenzela umusa khambi kanjalo. Embusweni kaBojesu ayikho idouble up. Wonke umuntu ongaligcina izwi lakhe angeke ambone uKristu. 2 Corinthians chapter 13 verse number 5. Uthi zihloleni nina nibone ukuba nisaseyikho ukukholwa yini. Nizivivinye nina kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukunina. Uma kungenjalo ningabokwalihiwa. Yabona umpostoli Paul uthi kubazalwane baseKorinthi, examine yourself. Yabona akeni bafowethu akathi hambani nihlola abazalwane ukuthi lo uyakholwa uzongena ezulwini lo. Uthi ubabikeza itask, umpostoli Paul banikeza itask uthi yilo naloyo. Sanibonani bafowethu, yilo naloyo kini akayihlole yena ayibona ukuthi usaseyikho yini ukukholwa. Yabona mhla wa understand ukuthi ukukholwa kupersonally. Akusiyona lento ohamba uyimemezela kuma social media platform ukuthi osibanibani ifebe, sibanibani ngeke bangene ezulwini, osibanibani after sewushareile ivangeli kumele ubuye uqoqa amatomu uhlale phansi uyinake wena. That's why laba bangafuni nokuyigada abakwazi nokunotice ukuthi as much as ngithi I'm preaching a genuine gospel kodwa ivangeli lami linenhlabathi. Inhlabathi ayifuneki komzalwane. Kuthiwa ke umzalwane mangaphuma amazwi abolile emlonyeni wakhe. So awukwazi ukuyibona lokho uyayincoma ungakwazi ukubona ukuthi kodwa ngisakhuluma ngendlela elindelekile. So umpostoli Paul kubazalwane baseKorinthi uthi bazalwane akeni ihlole. Yekani ukuhamba ngitshela abakwashembe amazesisi after everything ilona lo ake kathatha isikhathi sakhe ayibuke yena. Zihloleni nina bafowethu ngazi. Yabona umuntu okwazi ukuyihlola uyo understand ukuthi mina ngincenge umuntu, you understand kodwa iBhayibheli lithi angisheshe ngibuyisana nolwa nami. Bese you understand ukuthi lento ufuna ukuprove ipoint ukuthi angincenge umuntu liyayichitha iBhayibheli. So kuyangiphoqa lo mzalwane ngibuyisane naye bese asathana athi uyothi uyamncenga uthi kodwa lithi izwi asisheshe sibuyisana noluxabene nathi sisasendleleni. Ngicela ukuneluleka nganiza kwethu namhlanje ebusuku ukuthi mhla wakhohlwa. Okay, one of the biggest problem esenza ukuthi sakwazi ukuyihlola ukuthi ukukholwa kwethu sikukala ngabanye abazalwane. Kanti umbhalo wamaHebheru ke uthi hambani nibheke kuye engumqalisi nomphelelisi wokholo lwenu. Now ke uma ufuna ukwazi ukukholwa kwakho ukuthi kumi kanjani awuyihloli ngomzalwane lophuza utshwala nobhemayi nojolayi nowakhulelwayo ukuthi wena mina ngikaze ngikhulelwe lezi ifebe ziyakhulela. No, yekela laba bakhulele nabaphuzayo buka uKristu bese uyibuka wena. It's when you will realize ukuthi
nihluke ngamawodi nalokhulele nawu nezakho ukuthi awukaze wanothisa and uma solo kuyikhohlisa ukuthi mina ngiyintombi nto kodwa ulihlazo uyoqhuma esogweni noba intombi nto bakho namabela mila yoqhuma esogweni ngoba kunento engafuna ngokuyihlola ukuthi uright yini wena nenkosi. Abanye abantu ukukholwa kwabo kume ngoba bayikala ngabanye abazalwa. Zihloleni nina. Kwafuna abazalwane kuhamba sibakhumbuza ukuthi yekani abazalela amakhaya bangashadile, yekani ife begqoka amabhluku, yekani ababhemayo nabaphuza. Akekho kube nesikhathi la yilo naloyo ebuka yena nohambo lwakhe nempilo yakhe ukuthi kodwa nise right yini. Bayosala abaningi. So sala seshumelile ngoba ukukholwa kwethu sukuncikise kwabanye abantu, sibuke ngabanye abantu ukuthi ha mina ngibhemi mina ezifila ukukholwa ukungabhemi kanti kunezinto eziningi ezilindelekile embusweni kaNkuluNkulu. Ngicela ukumemezela ebusuku ukuthi ama requirement siwatshela abazalwane ukuthi kumele bawamita linde kithi ukuthi siwathole. And lento engikhuluma ngazo angeke uzuyithola. That's why sinabazalwane abaningi ababa bethu ekhuluma bathuka inhlamba onekhuluma intamba abantu abakholwe ingekho kubo. Mawumtshela ukuthi kodwa umzalwane akakhulumi kanje athi ukuthi ngishumayela ivangeli lobugwana no ivangela has nothing to do nokuthukana nenhlamba. Ngathi yakhuluma ukuthi kodwa lithi iBhayibheli emlonyeni wenu mangaphuma amazwi abolile. Ungathi mawukhuluma kuba ngathi uphonsa inhlabathi emazinyeni abanye abantu bese umathi uyakhuzwa indlela okukhuluma uthi wena indlela obekwe ngayo umvangeli ekubeni uyini uthukana nenhlamba. Awukwazi nokuyibona ukuthi ukuvangela kusikhona uhamba uthuka abantu inhlamba. Ukuphila impilo engcwele akusikhona ukuthi wena sewaye kutshwala. Kunezinto ezibaluleke kakhulu ezidlula utshwala. Zihloleni nina. Abaphenduka befundisi bethu. Baphenduka. Ngeke baphenduke ngishona ngephutha. Yaswa noma imithi singane esontweni ngeke azaphenduke uzovusa omama abazomkanka bathi lengane iwise umfundisi. Ngeke avuma ukuthi bazalwane ngenza iphutha ngishayekile endleleni. Kube ukuthi niyamrejecta kodwa wadevumile ithi iBhayibheli oyimboza izono zakayi kuthethelelwa kuzo. Lezi zinto esikhomba kubazalwane esibashumeza ivangeli sithi kumele ulinde nathi ukuthi ngicela kumemezela mina ukuthi if uthatha isikhala kuwena okulokuyeka kunaka wena ubona ukuthi umkhulu kakhulu umsebenzi la kuwe. That's why ku chapter 7 incwadi kaMatthew kwenziwa yini ukwazi ukubona ugodo olusemehleni kamfweni kodwa kwenziwa yini ukwazi ukubona yini uthi kanjani sizulu sithi thina ku chapter 5 uqanisweni mfweni kuchapaya incwadi kaMatthew kwenziwa yini ukwazi ukubona lecezwana kodwa kuwe khona ugodo elivala wa notice we ukunake zono zabantu wathi awuthi ngime kancane ke ngiqale nginake la kima ke ngiqala ngithatha impilo yami indlela engikhuluma ngendlela engizindla ngayo indlela engibacabanga abanye abantu indlela engibafisela you notice ukuthi ukude kakhulu nombuso. Ngeke ukubone lokho because sanake impilo zabanye abantu. Ngeke ukubone lokho ukuthi uze wayitshela ukuthi abadivosile abayezulwini only to find out ukuthi wena uyisife besishadile. Yawudivosa kodwa ufeba khona emshadweni. Awuboni kuyinto roto that's all ukhuka abamele emshadweni ukhona phakathi udivosa ukhona phakathi komshado. Bafowethu my point la leyo ukuthi sicela ukuadvise abazalwane abashumayeli naba cross leader nabo bonke ama intercessor anale. That's why sinale group yabantu ukuthiwa kuhamba kovunya izono kubo ngoba akekho umuntu ongavuma kuyovunya izono kuyena umezazi ukuthi naye ukuthakathaka njengabo bonke abazalwane. The reason why bavuma ukuthi kuvunya izono kubona is because baze ba reach to the level la khona becabanga ukuthi basezingeni lengilosi bonaboni. Zihloleni nina nibona ukuthi ngisame kukho yini ukukholwa. Mhla wa notice ukuyeka indaba ukuthi ungcono kunabanye abazalwane uqala ukuyicheck uzobona ukuthi nawe unenkinga okumele ilungiseke. Ngithe mina the same God wayenza uMoses angangeni izwe lesethembiso the same God
ayokwenza ukuthi nathi singamboni uma singahambanga kwethembeka. Na umpostoli Paul uthi zihloleni nina nibone ukuthi nisame kukho yini ukukholwa. Usethi ke anazi yini kanti nazini ukuthi uKristu uphila phakathi kwenu. Usethi uma uKristu angaphili phakathi kwenu kusobala ukuthi ningabe ukulahliwa ningabe ukulahlwa. Kunomuntu onganothisa ukuthi indodana isaphila noma iphila. I think uLuke chapter 2 if I'm not mistaken lithi iBhayibheli uJesu ehamba nonina baye eJerusalem. Wafika wakhonza kwabuya babethi bebuya uJesu wasala. Uma wakhe nobaba wakhe bahamba ibanga bangazi ukuthi uJesu usele emuva. Babona emveni kwesikhathi sebehambile ukuthi uJesu usale eJerusalem. Ningi lethu siyahamba siyamemeza sithi umntwana sihambana naye kade akekho. Sesama ngezambulo nolwazi intshumayelo zethu siyayifudumeza sihamba ngeexperience ukuthi siyamazi uNkulunkulu. That's why iningi labashumeli bakulezi insuku eintshumayelweni zabo kumlandweni bakhuluma umlando. I remember when I was in the mountain. I remember when I visited Eastern Cape. The power of the Lord was over all over. Wara. Because intshumayelo zethu zonke zisemlandweni sikhumbula lokho esakubonayo ngaleso sikhathi. But there's something that we don't know ukuthi usekhona yini namhlanje as we speak. Sisame kukho yini ukukholwa. Usathokoza yini ngathi. Hambolalela wonke lamakhehla amadala akhuluma umlando manje esaphila. Ngo-1992 ngabamba i-develoship ngo-1990 asekhona ama-develoship awabambe ngani. Something is not right. Ngiyakhumbula mina kuseseyimina uNkulunkulu egcwele kwasha kwacima kwasalibani. Lalela nabazalwane uMoses wabonana noNkulunkulu ehlahleni esivuthayo. Kwake kuba ne-debate lento le kwake kuba ne-debate lento ukuthiwa ku chapter 3 kuthiwa kwabonakala ingelosi kaNkulunkulu ehlahleni esivuthayo. Kuthiwa le ngelosi ebonakala lapha kwangasona ingelosi kwakuNkulunkulu. Abanye bathi akusuNkulunkulu ingelosi. Lo ngelosi eyibonakala lapha kwakuNkulunkulu uqobo lwabo. That's why mayikhuluma ithi ngizwile ngibonile ayithi uNkulunkulu uzwile futhi ubonile. I think we will explain this one day. We'll explain lento lengelinye ilanga. Ayisho ilangilosi ithi uNkulunkulu uthi ngithumile noma iqala ithi ngehlile ayisho uthi ngithunyiwe. Le ngilosi ukhuluma noMoses chapter 3 incwadi kaExodus. Okay. uNkulunkulu yamazi uMoses uyamazi uNkulunkulu from the burning bush ku chapter 3 incwadi kaExodus. Bahamba bonke bafike Gibhite wayibona imangaliso Gibhite. Bahamba bonke bavula ulwandle lubovu. Bahamba bonke wabanikeza imali. Uzoku chapter 33 incwadi Exodus athi ngiyakwazi sokungaba nawe imangaliso. There's something that I don't know about you. Angikwazi uthi uma ngihambe nawe uma ungihambi nathi ngekwazi ukubahola labo bantu. AwuMoses uyamazi nje uNkulunkulu wakho bona ehlani wakho mbona eGibhite. Moses uma ngumlando wena uNkulunkulu ngeke ngahamba naye eminyakeni eminingi eyadlula. Ngifuna ukwazi ukuthi usekhona yini ngicela ukuzwa amandla kaNkulunkulu base abantu abasha badala namhlanje bashadile bakhuluma umlando uthi sasabantu abasha akuphelile usaphila namanje ulindeleke khona nasebudaleni bakho. uNkulunkulu abe uNkulunkulu kuwe. Impilo obungcwele ayiphilwa umuntu omusha kuphela ngoba lento lisengathi ubungcwele into emele iphilwa abantu abasha nezalukazi ziyeka manga nezinefu nokuxova imndeni nokuthanda ingane zezingane ezisebenza lezi engasebenza ayithatha. Ubungcwele akusona into erequire ama requirement umuntu omusha. Wonke umuntu nomfundisi wakhona akaphila ubungcwele. Ubungcwele asikona umjolo kuphela ukuyihlanza kungabikho into engcolile nje engqondweni yakho. Kungabikho into sezimbi kungekho abazalwa abafisela izinto ezimbi. Asona usho thina ukuthi bazalwana phila impilo engcwele nezalukazi ziphila impilo engcwele namakhehle. Mhla wa notice ukuthi lento le oyikhomba kwabanye abantu ilendelekile nakuwe. Uzothi ukuma kancane ngabantu abasha uyinake wena ngoba njengoba ukhomba kwabantu abasha ukuthi abayeke ubufebe bayeke nakuwe kulindeleke kanje. Yeke abantu abasha yekelani utshwala nakuwena kulindekile ukuthi uyeke inefu nokuxova. Abantu abasha yekelani ukuthanda abafana nakuwena kulindeleke ukuthi yeke uxove esontweni. Ubuxovile abazalwane baxovile baphuma baphela baxova wena. Awukwazi ukuyibona ukuthi akusibona ubungcwele lo. Umenga ukuthi wena waqala nga ukulala nomuntu nomulala walala nomyeni wakhona leyo ipride nje ukuthi utshela abantu ukuthi waqala ukulala nga ulala nomyeni abangaqanga ukulala lapho kodwa basinzi
ukuthi benze njani kwawena nje kunento okumlungiselwa kuwe enobupride ungathi ukukholwa wayikhandela wena ukukholwa kume ngomusa akuyi ngomsebenzi ukuthi watholakala uyitshishi noma ungasilona itshishi cha weda uyitshishi noma usilona itshishi akuhlala okubalulekile ukuthi weda watholakala uyintombi noma usona intombi umile yini ukukholwa njalo uzositshela ngomlando abanye amantombazana emhlaba lala kwaphela ubuntombi ayikho into yentombi asazophinda bayifakaza ngoba ukukholwa kubone ubuntombi into ivangeli akusiyona into ekumele ikhonjwe kwamakhelwane njalo masime kuba kunesamba kulama podcast ethu simemezela ngokuthi usibani wenza ukuthi ubrother Enigma yabona esefikile ubrother Enigma wethu uyabheda noma uyakhuluma iqiniso noma unkamba amanga kodwa kwathina ke esithi siphethe the genuine one si right ayikho into eyibhadi njengokuthi uqhamuka umzalwane I'm sorry sebese brother igama lika brother Enigma ayikho into eyibhadi nje ukusuka umzalwane ukuthi ubrother Enigma uyisatanist sebenzela umbuso bomnyama noma akakholwa ngenza isibongo ngayo noma akakholwa but the question ukuthi when right lele liphethwe wona le right that's a question angivuni lutho la but kuyinkinga ukuthi sizonothisana uzosolo kunakane nozwana mawusanakane nami uzokwazi ukuyilungisa wena because asikwazi ukunakana ivangeli kube ukunaka ugqoke kanjani yona ugqoke kanjani wona ugqoke kanjani umuntu asakwazi ukuthi ivangeli ngeliphilayo uNkulunkulu uyathokoza ngami that's why sinabazalwana abanenhliziyo ezimbi that's why sinabazalwana abanamaqhubu that's why sinabazalwana abangakhulumisani that's why sinabazalwana emhlangano yabahlala abahleba ngamanye abazalwane abangakuboni ukuthi akuvumelekile lokuhleba ngomunye umzalwane kodwa uma bakhuluma bebodwa bekhohlisana bathi they have got a genuine gospel nganza kwethu sicela ukulekelela ukuthi wena umi kahle umi kukho yini ukukholwa funda uCorinthians funda 2 Corinthians chapter 9 chapter 13 2 Corinthians chapter 13 verse number 5 umi kukho yini ukukholwa wena umi kukho yini njoba uhlema bonke njaba ibandla likaJesu ilele ibandla likaJesu noma ngathi ibandla likaJesu ilele noma nti nikhuluma ngabantu abaphethe idizili amafutha wena umi kukho yini Apostle Paul ukhuluma nabazalwane baseKorinthi zihloleni nina yabona la akuthunyelwa ukuthi umpostoli Paul wena Timotheo hamba uyobahlola ukuthi basakholwa enca kuthiwa ilo nalo usho ukuthi ama-elder akhona ama-diakoni akhona ama-intercessor ama-worshipers o-keyboard player abaseKorinthi umpostoli Paul ukhe wabanikeza i-assignment ukuthi ilo naloyo kubo abe nesikhathi sokuyihlola lapha kwakungathunyelwanga ama-diakoni ukuthi bahloleni ukuthi basakholwa bahloleni ukuthi bakhiphithile bahloleni ukuthi abahamba amadlozi kwathi uthi umpostoli Paul ilo naloyo akabe nesikhathi sokuthi ayigade yena ayibuke yena zihloleni nina niyibone ukuthi nisame kukho ukukholwa kwingozi nganza kwethu ifuzonakala ivangeli lethu kuyingozi ukuthi akekho umuntu onendaba nayo ivangeli lethu silikala ngabanye abazalwane kukholwa kwethu sikukala ngabanye abazalwane kukholwa kwethu sikukala ngamanye amasonto yithina sazi ukuthi we've got a genuine gospel engakafika umnikazi wevangeli sesiyakwazi ukusho ukuthi thina sesiyabazi nabezulwini abangayezulwini that's why sikwazi ukusho ukuthi sibani meshonile usezulwini asinayo guarantee yasezulwini umuntu ofaka abantu embusweni uJesu if uphilile uhamba ngokwentando yakhe kunabazalwane abanganandaba nabo abanendaba nezimpilo zabanye abantu khuluma kwabo kuyiphatha kwabo ivangeli labo njalo meshuma that's why ubabona ngokuthi bama 365 days bame pulpit abadinga ukushunyayezwa bona abafuna ukuphenduka aba right wengeke umpostoli Paul athi nami ngiyihlola kanti akushunyayelwa izwi kuye kodwa uma uhlala phansi udedela abanye abantu beshumayela kuyinhloso yokuthi nami ngiyakudinga usizo nina that's why ngihlala ensepulpit ngoba ulidinga usizo sowuqedile vele sowungcwele usupervisor kaNkulunkulu uyosha sowushumayelile
uNkulunkulu akacemena umuntu awunandawo ukuthi umisa amatende womisa kuphi angandawo ukuthi wasindisa abantu abangakhe as long as ungakwamitanga ama requirement ngeke wemukeleke ungene embusweni. So ke that's chapter 5 verse number 20 ncwadi kaMateyu uthi Jesu uma ungakweni ungebadlula abafarisi utshela abapostoli akabatshela abantu batshela ukuthi abantu abangekholwa ngaphandle uma kukholwa kwabo kungabedlula abafarisi ngeke bambona wayebatshela ukuthi the only thing ekwenza ukuthi ungene embusweni ukuthi ukulunga kwenu lokho kuthiwa ukulunga kuvela ngokukholwa usho njalo umpostoli Paul incwadi nabaRoma uthi ukulunga kuvela ngokukholwa na ukulunga kwenu mangadlula abafarisi nabasedusi nababhali labezazi umthetho kodwa singamazi uJesu abafarisi abahlala bebalisa bezenzisa ba-act ukukholwa kodwa kungekho enhlizweni zabo ukukholwa kwenu kungabadluli laba bantu nayekhohlwa noma senishumayelile noma seninikelile noma ngathiwa sewuthandazile kunama requirement alindeleke kuwo wonke umuntu okholwa esindisiwe okhuluma ngezilimi noma ngakhulumi ngezilimi. Uma umfundisi wakhe salala namantombazane ngeke alibone izulu ngoba awuyi ngokuthi wena usumeza abantu wabatshela uJesu athi nani uma ukukholwa kwenu kungabadlula abafarisi nabasedusi ngeke ningene embusweni. Uzokhohlisa yileli vangeli la ngaphandle lithi uma sewuseve kakhulu khuleka uNkulunkulu okwenzela umusa awukho umusa okwenzela uyosala sowuculile yakutshela mina ayikho imali onganikela ngayo embusweni kaNkulunkulu ingakwenza ukuthi uphile emanyaleni bese uphaphama ezulwini ngeke kuze kwenzeke. Ku chapter 10 ncwadi kaEzenzo lithi iBhayibheli kwakunendoda ayinikela kakhulu le ndoda yanikela ukudlula wena indlela ayinikela ngayo ethi igama layo uCornelius lithi iBhayibheli yanikela uNkulunkulu wathinteka ezulwini lathi unikela kakhulu nikela kakhulu khona le kodwa unento ungayinotisile ngoba le ndoda wayenzela umusa uNkulunkulu le ndoda ngoba ukuba wadecide ukuthula wangamthumela uPetro yayizonikela ifi yolahlwa wasenzela umusa khona le unikela kakhulu kodwa manje awukholwa awusiniswanga thumela uPetro eJob. Sanibonani wafika wasendisa uCornelius ngoba kwakungeke kumsiza ukusoloke ebiza ngeKingdom Finance kodwa engakholwa kwakungeke kumsiza soloke ethi libandla limile nje ungenxa yakhe kodwa esoloke ephila impilo yobumnyama kwakungeke kumsiza athi le ndawo labantu ngibasindisile abantu kule ndaba ezembusweni kaNkulunkulu ekubeni yena ephile emanyaleni. Ayikho imali unganikela ngayo sisi wabe ngakwenza ukuthi ngelinye ilanga ubone uNkulunkulu uma ungakholwa. I-requirement yenza umuntu abone uNkulunkulu ubungcwele. Mina bakhona abantu abanikela ngama-million abangeke bambone uNkulunkulu kodwa akekho umuntu ophila impilo engcwele ngeke ambone uJesu. Ela ukuphinda khona umuntu othandaza ngezilimi khona uNkulunkulu ekhuluma khona umuntu onikela ngama-million khona onezambulo zonke zasezulwini oyofa ngelinye ngambone uJesu kodwa akekho umuntu ophila impilo engcwele angakambone uJesu. So that's why chapter 5 verse number 11 if I'm not mistaken uthi babusiswa abanenhliziyo ehlanzekile ngoba bayombona uNkulunkulu. Uhlanzeka kwenhliziyo obungcwele abuveli ngaphandle kugqokeni buqala ngaphakathi enhlizweni yakho. If you understand lokho it's when you realize ukuthi wena usanakana nezikete ezinde namabhluku nezingulube kulindeleke kuwe ukuthi nabo laba bafika ikete ezinde namabhluku kumele uba correct ngendlela yokubazuza hayi ngendlela yokubakhikhela ngaphandle embusweni ngoba izulu akusilone lakho. Kunabantu abanelungelo lokuxosha abantu embusweni kaNkulunkulu esangathi umbuso wabo. Ngiyayibuzela ukuthi yelina mawufika ezulu uthi wawubaxosha unikeze obani ngoba indlela enibheva ngayo ngathi izulu helenu nina i-access ukuthi uphuma uhambe ngathi into yakho ngathi kune percent elithile olenzile mhla uJesu ezofela abantu. Ngeke ukubone konke ukuthi wena uphile emanyaleni ungalali ungajoli ungaphuzi ibehavior yakho nokukhuluma kwakho amagama abanye abantu indlela okhuluma ngayo kuyakukhipha ngaphandle kombuso. Zihloleni nina. This is a request kubo wonke umzalwane sinayo namhlanje ebusuku ukuthi usanakana nozwana kuyina ke wena qala. Ngoba lento kunakana nozwana kuyokwenza usolo kunaka uzwana udu ugcina ungabonanga ukuthi nawe uyasala. It's a piece of advice. Sanibonani.
a piece of advice. uNkulunkulu akasenzele umusa sonke kube assignment yethu sonke ukuthi ukukholwa kumile ngoba nobani. Akumile ngongidi nobhengu. Akumile ngamaqhawe enkolo ezivumelweni esidala. Ama requirement kumele amitwe everyone okhona embusweni. Musukunaka abanye abantu ikhohle nawe. Bazalwane bethu namhlanje ukukholwa kwethu sikukala ngempilo zabanye abantu. Kunabantu abasha abacandwe baphila ubungcwele ngoba banazi ingane ezifla holiness imejwa ngokungakhulelwa nokukhulelwa. Kukhona okungaphezulu kwalokho. Khona izono ezifihliwe eziphakathi einhlizweni zethu enganothiswa nahabantu ezaziwa uNkulunkulu ukuthi ekujuleni kwenhliziyo yakho awukho right, unamagqubu, awunayo intethelela, awunako ukuthula. Iyaxokozela inhliziyo yakho. Kodwa mawuvela phakathi kwabantu uvela njengomuntu ongcwele because awunawo 1 or 2 or 3. Zihlole. Zihlole. uNkulunkulu uthokozileni ngawe. Indlela ophila ngayo, indlela obehave ngayo, indlela okhuluma ngayo. Ku-right yini? Befundisi intshumayelo zanamhlanje all about expose abanye abazalwane, expose abanye befundi. Ama life la asiwayenzayo, ama podcast esiwahamba kuona, all about ukukhuluma ngamagama abanye abantu. Ivangeli lisekho ngathi ukukholwa kwakhele phezu kwempilo zabanye abantu. Kholwa kwethu ukuthi osibani bani benzani, osibani bani benzani, osibani bani benzani. Ayikho ngathi ukukholwa. uNkulunkulu akasenzele umusa. Eyinsukwini zokuphila kwethu. Ngoba noma singamemezela kanje sibe njengabantu abaphila impilo engcwele, kodwa uma uJesu engathokozile ngathi ngeke silibone izulu. Akwazi ukukholwa. Ukholiswa ukuthi ivangeli lakho liqala ngempilo zabanye abazalwane. Befundisi bethu hamba kuyo yonke indawo baya kuzona. Buka nje abafundisi bethu ubuka abantu abadala emasontweni kuthiwa kuyafakazwa. Ekakhulukazi lezi ezivuthayo. Wobuka umamfundisi osisi laba sasikhonza nabe bevutha befakaza bashaya ama-chorus. Banethi bashade kuba ngathi mawushada ungena eparadise. Awuseke kule category yabazalwane abasakhulayo. Kuba ngathi sebadlulile estage sokukhula, bambulelwe elinye izinga lokukholwa, bakwelinye izinga lokwazi uNkulunkulu ngconywana lokuthi bangaphenduki. Bafethu uyosha soshada nali bishop. uNkulunkulu akancenge ebuso wamuntu. Ayikho idouble up ngale. Ayikho indoda akuhlonishwe isibongo samuntu. Alikho igama lamuntu eliyohlonishwa ngale. Lilodwa igama esinikezwe lona elika Jesu. Futhi engalonarish lelo gama emhlabeni. Lithi iBhayibheli munye umlameli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. And uma impilo yethu ingamthokozisile yena, sisanakana nezimpilo zabanye abantu. Khona la siyophapha makona ngelinye ilanga. uNkulunkulu akakhathalela ukuthenjwa umuntu. As long as singahambanga sangaphila ngokwentando yakhe. Doesn't matter ukuthi shumele kangakanani. Doesn't matter ukuthi ucule kangakanani unkene nezivosi yaze yasha. As long as ungawamithanga ama requirement kuna level yokukholwa kumele wena personal ufike kuyona. Uma ungakafiki kuyona kunandawo ukuthi wenzeni. Le ndaba yokukholwa kwakho kuma ngamagama abanye abantu uyayibambezela. Focusa kuwe. Focus ukubuilda ubudlelwane bakho noJesu. Focus ukulungisa ubudlelwane bakho nomoya engcwele uyeka abantu. Now, ikukholwa kwethu kumema agama nabanye abantu. Kume kucorrectana emaphutha abanye abantu. Kume hamba sithukana nabanye abantu. Kume ngokukhuluma ngamasonto. Kume ngokuhamba simemeza sibanga umsindo. Focusa kuwe. Focusa kuwe. Kunezinto omele uyilungise la kuwe. Yebo hamba ubanga umsindo la ngaphansi njengempempe kanti kwawena usemanyaleni. Awunako ukuthula. Inhliziyo yakho inalo uxolo. Lenhliziyo encane bazalana kwazi umabekezelela. Kodwa ubangela abanye abazalwane dila nawe ake ufocus kuwe. Ngale uthi hamba uthi abakhonza kuphi kubebhet, abakhonza kuphi kubebhet. Lamasonto aqala ukhanyana, lamasonto aqala ushembe. Ake ufocus kuwe kuqala. Lungisa wena uhambo lwakho nenkosi. Zihloleni. Nibone ukuthi nisame yikho kukho ukukholwa yini.
Impostoli Paul uKristu uphila phakathi kwenu. Okusho ukuthi mengekho phakathi kwenu nabo ukulahlwa. I-assignment yethu namhlanje ebusuku kuwo wonke umzalwane ocabanga ukuthi sefikile eparadise ukuthi everyone akayinake yena. Qala wena. Before uzokwazi abantu abakholwa kahle nesonto elisindiswe ngcono nesonto elingasindiswanga ngcono, awuqala uyinake wena uright yini wena personal. Bangaka abantu abakhala ngawe. Ngeke uzubanake. Mingaki imhlangano yabantu obamba umhlangano ngamagama abanye abantu ngeke uzukunaka. Bangaka abantu bafisela izinto ezimbi ngeke uzukunotice. And lento uhamba na ibanga elide uzuphaphama esogweni ngelinye ilanga. Namhlanje sandelwe osisi bethu abasebenza kahle, abacabanga ukuthi ukusebenza kahle uba nemali bahamba bayocula banikela bathenga ama sound system ekhona kuyobenza bambone uNkulunkulu ngeke umbone. Awufocusile kuwe. That's why lempilo yakho iphile ngamanyala uyibona ngathi ayinankinga, inenkinga. The reason why ngeke ukubona lokho is because ufocuse emalini nasokuculeni, ufocuse ekusondelene nomfundisi sengathi mawusondelene nomfundisi kuyakwenza ube seduzane noNkosi lutho. Amadodana kaZebhedeu unina wawo wakhe wawacelela uJesu. Tibe ngicela ukuthi amadodana ami masofika embusweni wakho enye ihlala ngokusokunene enye ihlala ngosokhohlo, wathi uJesu akusimina unelungelo lokwenza leyo nto leyo. Ayikho connection ngaleyo. Ukuthi ujwayelana nomfundisi noma umfundisi wakho ngeke akukwenza usondele ngale kwamfana uJesu ayikho double up. Uma wakhe wangaphila ngokwentando yakhe igama lakhe alihlonishwa lepha yakho. Ngiyakutshela mina hlala ukwazi lokho. Dila nawe sebenza wena sikade wena buka indlela okhuluma ngayo. Bangaka abantu abalimazile ngabunandaba nawo. Mina ngiyakweluleka mina ayikho indoda uJesu ayehloniphayo. Ayikho indoda uNkulunkulu ayehlonipha ofika ezulwini. Kunabantu abacaba ukuthi unamadoda ethi mesuke emhlabeni afika ezulwini noJesu uqobo uyokhothama kuwo. Heke ma uno connection nomfundisi wakho ayikho connection noJesu. Ma ukuthi wena nomfundisi wakho no connection isondelene kuyogcina kumfundisi wakho le ezulwini kodwa. Zihloleni nina nibona ukuthi nisame kukho yini ukukholwa. Ngayikhohlisi. Ngicela ukukuphinda lokho. Ayikho imali onganikela ngayo umbusweni kaNkulunkulu engakwenza ukuthi ungene ezulwini. Forget. Anginandaba mina nokuthi unakekela abantu abangakanani noma wabela abampofu ukudla noma uqokisa intandane noma wena uthenga sound system unakekela ithimi noma ngakhohlwa ayikho into ongathiwa uyayenza. Ngiyakutshela mina engakwenza kuthiwa noma ungabuphilanga ubungcwele for the fact ukuthi wawuhola 1 million wanikela ngo 900,000 njalo ngenyanga. So for that ngeke khohlwa noma ngathi unikela million yonke noma unganikela ngomzimba ukuthi wokushisa kodwa ungaphila ngobungcwele khohlwa. Ngifisa kunabantu abayenza abantu becabanga ukuthi kunezinto ezithile ongazenza zokwenza ukuthi ukwazi ukumbona uNkulunkulu ngaphandle kobungcwele. Indlela iyodwa eyenza umuntu abone uNkulunkulu ukuphila ubungcwele hayi laba sibashumeza kuphela kwathina abashumayeli. Wagcina nini ubona umfundisi wakaphenduka ngekaphenduka inkunzi le phela yona yuso. Kuba nalento le bafowethu ngicela ungitshela kuba nalento ukuthi makuphenduka mina kushunyayele kuba ngathi angikho strong enough. Now ngifuna ukuvela kubazalwane njengomuntu o strong onganamaphutha. So mangiphendukile ngiphamisa izandla bazolimala baza baba nelezi ifundiso zabo zamadimoni abefundisweni bathi ungaphenduki phambi kwezimvu zakho zizolimala. Kunazimvu zami la ma uNkulunkulu ekhuluma nami ngiphakamisa izandla ngenhloso yokuphenduka kunokuthi ngenze inhliziyo zami belikhulu ngoba ngiyolahlwa mina izimvu lezi engangizisaba zingena ngaphakathi. Laba abantu abaphenduka noma ngathi okushunyelwa kangakanani ngoba emqondweni wabo bangcono kunathi njengabazalwane. Wagcina nini ukubona umfundisi wakho ephakamisa izandla eqeda ukushaya umfundisi wakho kuthiwa ngimveni ukuthi nizwile ukuthi ushaya unkosikazi wakhe lo nakhe nambona ephakamisa izandla noma emephambi kwabazalwane exolisa ngeke
ngoba emqondweni kunalento ukuthi ngoba umshumayeli yena une special place embusweni kaNkuluNkulu. So for that reason ngeke akwazi ukumlahla uNkulunkulu ngoba umshumayeli wevangeli uyosha usobalandile abazalwane. uNkulunkulu akancenge igama lamuntu, akacheme namuntu, ayikho idouble lapha. Uma wake wangaphila ngokwentando yakhe uyonkeneneza njengesigubhu esimemezela abantu kuzongena ngaphakathi kodwa sona singaphenduki. uNkulunkulu wezwi lakhe abafuna ungena embusweni wakhe abayeza kushilo, akahloniphi igama lendoda thizeni. Noma ungashumayela noma ngathiwa uyacula noma ngathiwa makwakho ngofumaniseka kuwe ukungcola awuyi le ndaba yokucula ucathi sidumisa uSimakade nasezulu. Kunabantu abacanje babankeneneza becula emhlabeni nasezulwini bayocula lutho. Yogcina ngunkeneneza khona lobabusisa le kubusisa le kudingakala ubungcwele. Yini ubungcwele kuzehlukanisa nako konke okungafuneki embusweni wakabo Jesu. Ngeke usakunothisa, ngeke ukubone lokho ukuthi awuphili impilo engcwele ngoba usanakene nabantu. Udaba lwethu namhlanje lithi yilo nalo yakayinothisa ukuthi uphila kahle yini, uhamba ngokwendlela inkosi eyifuna hambe ngayo. Ngeke ukubone lokho ngoba usanaka abanye. Ngiyakweluleka mina wena usabona izifebe nabathakathaka uyinake onto right. Le personal yekela umakhelwane, yekela ubanibani abalengelwa izinqa sebakhathele emfasankoma yisekho, yambona lokudala ebhubhudla abafana, yabona laba abantu, yekela lokho. Inaka lento yeke ukubhemana nezinefu uphuzana notshwala namanga nobuqili nokungathetheleli nokuxova. Unake nalokho okula kuwe unaka olabo bluetooth bakho sekubadonsa uthe bayokukhatha nebhesi ngelinye la. Sinabazalwana abaphila impilo ezingathi ukukholwa kumejwa ngempilo zabanye abantu. Umuntu nomuntu akayinake yena ukuthi umi kahle nenkosi. Ukube sinabazalwana abayigada bona ngaba nokuxabana kukho ngoba usuka yazi lokuxabana kwami nabazalwane kumele sheshe sibuyisana. Wakubona uAbraham etshela uLot athi singaxabani, singabazalwane singaxabani. Abanandaba laba ngoba ibona bebona ukuthi sebeseduzane ezulwini sebephakathi ngoba bangabashumayeli. Uyosho ushumayelile ngiyakutshela. Umpostoli Paul uthi nami ngiyayigada. Mzumba wami ngiyawutuba ngiwenze isigqila. Ngiyenzela ukuthi ngingaliwa. Umpostoli Paul uzama ukusinikeza isithombe ukuthi kupossible ukuthi ube umshumayeli kodwa ungaye ezulwini. Kwabanye bayokwalelwa ipride. Banempakamo baphakeme lithi iBhayibheli zithobeni abayithobona baphakeme bayakhothanyelwa bayaguqelwa. Ngekuye into yakhipha uSathane ezulwini ipride. Lithi iBhayibheli wayefisa ukuphakamisa esihlalo sakhe ethi sethu kubacaca kancane kunesika Jesu. For that lithi iBhayibheli kwafumaniseka lokho enhlizweni yakhe lelo chashaza lempakamo lokungcola wakhishwa. Baphakema abashumeli bevangela ngeke bakubona lokho ngoba basanekene nezifebe. Abanalo uthanda bakwazi ukubekezelelana. Bame ngokuthi ibona baphethe isonto. Ofuthi ngicela utshela iqiniso mina. Yekela lento yakho naleli sonto lakho elikwenze kwaze wakholwa ukuthi yinini enishumele genuine gospel. Yena indaba esonto igazi igade. Awukho right wena. Yawena mawusanaka isonto lakho liyoqhatha nebhizinisi. Ake uyinake wena, ake hambe uyigada wena. Hamba uhlala phansi uthatha ipen nephepha hamba uyofunda incwadi kaGalatians. Woza la. Yobuka lezi zinto ukuthi azikho yini kuwe. Yekela umfundisi kwashe kwachima thina umfundisi wethu ibulldozer. Yekela umfundisi kabulldozer. Ngithi mina hamba uyoyinaka wena. Naka ukungcola nalamabibi lesi zinto engafuneke embuso buwe. Umpostoli Paul zihloleni nina nizibona ukuthi nisame ukukukholwa. This is a piece of advice. If ngelinye langu uyimisela ukubona inkosi ake uyibuka ukuthi umi kahle yini kanye naye. Yekela isonto lakho lokukhatha nebhizi likhanda imkhovu. It's a piece of advice. Sifuna abazalwana bayobona uJesu. Abangahambi ngokwezintando zamasonto nayo befundisi babo. Kodwa benza intando kaNkulunkulu. Kunezinto kumele uyinake lapha kuwe.
ngizokubhalela zona, hamba uyoyibuka ezinye zazo nje ukuthi azikho yini. Weda umshumayeli noma usena umshumayeli, hamba uyoyinaka lezi zinto, ngoba uma zafumaniseka zikhona kuwe, you'll never make it. Verse number 19, chapter 5. Chapter 5. Verse number 19. Sihloleni nina bafowethu. Simi lapho nje ukuthi sihloleni nina ukuthi nisame kukho yini ukukholwa. Now, chapter 5 verse number 19 uthi kepha imisebenzi yenyama isobala. Bafowethu ngiyakucela mina lezi zinto ungagcini ngokuyibona komakhelwane. That's my problem about abazalwane bethu banamhlanje ukuthi lezi zinto uyakwazi ukuyi-identifya kodwa uzi-identifya kwabantu abasha, uzi-identifya ey'nsizweni, uzi-identifya kubazalwane kodwa ungakwazi ukuyibona kuwe. Now zihlole wena. Ivangeli akusilona ivangeli esiyiqala ngokubuka abanye abantu ukuthi bami kanjani, ngoba uyosala usana kabanye. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27, kulokhu nami owami umzimba ngiyawutuba ngiwenza usigqila ukuze ngingaliwa nami ngishumeza abanye ivangeli. Musu kuyinaka lezi zinto kodwa uyibuka empilweni zabanye abantu kodwa zikhona kuwe. Athi verse number 19 ufuna ukubukela into ezimbalwa engamelanga efumaniseka zikhona kuwe, ngoba uma zafumaniseka zikhona kuwe uyoba nenkinga. Zihlole wena usame kukukholweni. Athi 19 kepha imisebenzi yenyama isobala kungokuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela okunitshela ngakho, njengoba senganitshela ukuthi abayenza okunje abayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu. I don't care ukuthi uyashumayela, I don't care ukuthi uyanikela, I don't care ukuthi uyafakaza, I don't care ukuthi ukhokhela isitolo semoto kamfundisi ukuthi wamthengela. Abafumaniseka bayenze lezi zinto, noma umisa imvuselelo njalo ngeviki, noma uwina 1000 yemphefumulo ngeviki, kodwa bafumaniseka nalezi zinto abayi kungena embusweni, abayi kulidla ifa lombuso. Zihloleni nina, angikuphindele. Kepha number 19 kepha imisebenzi yenyama isobala. Sebenze yenyama isobala. Abafumaniseka banele ngeke uzuyibona ukuthi unalezi zinto ngoba unaka abanye abazalwane, ngeke uyibone. That's why nabefundisi bethu abaphenduka mashunyela ivangeli, ama-intercessor waphenduki mashunyela ivangeli. Uyibona abavumisa abantu izona ezakho uyivuma kubani, nawe uyadinga ukuphenduka. Siyafisa nganza ukuthi akaNkulunkulu nomuntu akayina Jesu wazi ngento lathi luko igcwele emehlweni akho ukuze ukwazi ukahle ukubona lo ucezwana olusesweni lomfowethu. Kuphindela u19 kunezinto efuna ukukucizelela zona nawe ngazi ukuthi uma wakhe waqhubeka nalezi zinto khohlo. U19 kepha imisebenzi yenyama isobala kungokuthi ubufebe. Ubufebe-ke uma sikhuluma ngobufebe ungagcina ucabanga lokuhamba ubhabhalala nokulala. Ubufebe ukuyenza isivumelwano phezulu kwesinye isivumelwano kuubufebe. uNkulunkulu wakhe wakhuluma noIsrayeli athi uIsrayeli uyangifebela, ungifebela namatshe nemithi. Lokhu uchaza ukuthi ngithi uIsrayeli unkosikazi wami senze sivumelwano, uhamba yokukhonza amadwala, khonza ihlahla
So ngale ukuthi wena uyafeba kumele imali emsebenzi bathumele lezi zinto abazi ukuthi bayingxenye lezi zinto ngoba banaki bathi banomahosha bangakholwa abantu awukwazi ukuthi nawe omunye wabantu abenza lezi zinto zinake nawe umekukho yini ukukholwa 19 kepha emsebenzini yami sobala ukuthi ubufebe nokungcola namanyana khona abantu abangawasaba amanyana sibabona bagcwele kuma social media platform bahlamba laza amagama abanye abantu amanyala leza zinto kepha emsebenzini yami sobala ukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthakatha walezi zinto ezabantu athi mawubona uzwana yenza ulife naye sefuna uqala ulife nje umona ukuthi I can do better than that hayi ngoba uNkulunkulu ekubize kwenza nomona nje nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela ngokunjalo enganandulela ukuntshela ngakho njengaloko senganitshela ukuthi abayenza okunje abayokudla ifa lombuso kaNkulunkulu I don't care ukuthi ucule kangakanani kodwa uma zafumaniseka lezi zinto la kuwe lithi iBhayibheli awukudla ifa lombuso kaNkulunkulu kunabantu abangekho aware ngalezi zinto bame ngokuthi esontweni lethu thina uNkulunkulu wasinikeza the prophet uNkulunkulu wasinikeza the giant uNkulunkulu ngeke ulunuka gijima nami 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 khuluma izinto ekumele uyinake ekulithi iBhayibheli zinakeni lezi zinto zihloleni 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 gijima nami 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 zinakeni bafowethu 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 u9 uthi kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu ningadukiswa nazifebe nabakhonza izithombe naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalala nayo namasela kunabantu abavutha kabi labayita abantu bahamba badunisela abanye abafana kunabefundisa abalala nabanye abafana kunabafana bahamba balala befundisi angamnandaba abanomqondo nje wokuthi yena uyongena ezulwini ekubeni iBhayibheli lazi ukuthi osilisa olala nomunye umuntu osilisa akayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu kodwa lobu uthi abantu bahamba udunisa kwalasha ngalenye ilanga uNkulunkulu umile ezwini la ukuthi osilisa nolala nomunye umuntu osilisa abesifazane balana besifazane namhlanje sinama lesbian in the body of Christ abavuthi kanje ababonakala ukuthi bangama lesbian omamfundisi bathanana nezingane zamantombazana abefundisi bathanana nezingane zabafana nazi lezi ngane zabafana ziyavuma ukulalwa kunendlela abamanipulate ngayo zakhola ukuthi hayi akunankinga kunenkinga umuntu osilisa olala nomunye umuntu wesilisa akalunga ngeke ufuna ukwazi lokho uverse number 6 verse number 9 kepha kanazini ukuthi abangalungile abayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningadukiswa izifebe nabakhonza izithombe neziphingi nezihlubungu nabesilisa abalala nayo namasela nabahahayo nezidakwa nezithuki yobethukana kangaka abantu bathi iBhayibheli lisho njalo nina sithole siyanibuka zihloleni nina nezithuki nabaphange abayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu Izaka chapter 6 verse number 16 zihloleni nina ukuthi nisame kukho yini ukukholwa Proverbs chapter 6 verse number 16 gijimani nami nginidedela sixoxeni bafowethu Proverbs chapter 6 verse number 16 umuntu akayibukela sikade wena la kubi thengisisana isikhathi sibi zinaka ngeke uyinake ngoba usanaka abantu abenza ukuthi abenza uzikade Proverbs chapter 6 verse number 16 kukhona izinto ezisithupha ezonda uJehova yebo ezisikhombisa ezisinengisa emphefumulweni wakhe verse number 17 amehla zidlayo nolumi lwamanga nezandla ezichitha igazi elinganacala namehla acabanga nenhliziyo eceba imicaba ngemibi
nezinyawo ezisheshe ukugijimela ebubini nofakazi wamanga uphafaza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Angiphindi umuntu nomuntu akayihlole, umuntu nomuntu akayihlole, ayihlole hlole. Verse number 16, kukhona izinto eziyisithupha zonda uJehova, yebo zisikhombisa ezisinengise emphefumulweni wakhe. To verse number 17, amehla zidla ipride. Khona abantu aphakeme bangadli imali noma ikuphi bangakhuluma ngobani akwazi baphakeme baphezulu. Nolumi lamanga. Khona abantu abanamanga nje bayisweni into abangayikhuluma. Mina imishado nje exebisa ukuthi khona umuntu onamanga, khona nje ofuza uyise uSathane. Elithi iBhayibheli uSathane uyiso wamanga, unabazalwane abanamanga. Angabi nandaba nalamanga akhe. Lezi zinto sezikhulunywa nje nabefundisi bayawaqamba amanga. Kodwa kanandaba. Nezandla ezichitha igazi elinganacala babulala. Nenhliziyo eceba emicaba ngemibi. Kunabantu bafisela ngathi ngaphelelwa umsebenzi ngathi ngadivorce kuphela ukusa. Njalo laba bantu bonke abanalo mqondo laba bayiklema ukuthi they are living a holy life. Bafethu umuntu nomuntu akayihlole zigade wena. Nezinyawo ezisheshe ukugijimela ebubini nofakazi wamanga uphafaza inkohliso. Abantu abafakaza amanga nje ngabona ngumfasa nkomo wakhe ukuthi sekhulele eqamba amanga ufuna ukuthandeka kubazalwane. Uyagula lo ngiyambona udla amapilisi, ngibone ngalinlanga ngathi ngeclinic ngathi wawafihla ngathi uqamba amanga Sathane. Lithi iBhayibheli ukugcina wokho obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Kunabazalwane abaxovayo emasontweni bamenga ukuthi bangcwele kodwa abaxovi kanje. Cha mzalwane, ngiyacela Nkosi yami oyokholwa ngisho ukutheni kodwa bengithi asiyibuka indaba kaMama Sibiya. Cha Nkosi yami uyaxova, ngimuzwe indlela ekhuluma ngayo yabona lo mama kukhonto wrong Nkosi yami nawo uyaxova kodwa umenga ukuthi akajola kaphuzi. Ilo naloyo akayihlole ukuthi umi kahle yini. Iloko sikusho nganza kwele platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Makhona longakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda ekuphikisana. Siyacela nganza kwethu ukuthi ukukholwa kwethu nokuhamba kwethu ungagcini ngokuacta kube into eacta isendebeni zomlomo, kodwa yilona lo mzalwana ayibuke yena abuka uhambo lwakhe ebuka ukuthi ande ukuthi uJesu abathuma abapostoli wabakhanda wabafundisa wabayenza ukuthi babe isibonelo salento abathuma kuyona. Thina singabazalwane bephethe ivangeli ngendaba zomlomo kodwa impilo yethu iphambene nokusikushoyo. That's why imishado yabefundisi ukubhidana solid kuyona. Bambalo befundisa bangakutshela ukuthi uma ufuna ukubona umshado uzobona mina nonkosikazi wami ngoba they are not living by example emshadweni yabo. Le platform abantwana bakaNkulunkulu basindisiwe. Mawula ungene kuzofunda ekudusana. Ngenani bafethu ke sixoxeni ngafishane bese siyaphumula egameni likaJesu. Sanibonanga. Zigade wena lokho sikusho zigade wena. Le ndaba uthi osibani bana bakholwa. Osibani bana bakholwa ke uyigade wena uyinaki dila nawo kodwa ngabanye abantu. Ake uyigade. Umuntu akayinaki. Wait. Ma, angrequest. Ngene ngephutha. Base baba sanibona. Ngelani bafethu ke sixoxeni. More request le short. Umamzungu ababaza kangaka nje. Siyanibingelela egameni likaJesu. Ngenani nganza kwethu ngenani. Sisho njalo namhlanje ebusuku ukuthi ke uNkulunkulu emuhle lekelele uNkulunkulu emuhle. Sanibonani zinake zigade. Request ngicela ubhale lapho ukuthi request lenze uaccepta siyaphumula. Siphumuleni nganza kwethu
Usile. Kusile sasa sambona. Le platform abazalwana abasindisiwe. Nikhona abafowethu. Sanibona. Umuntu nomuntu akadile naye. Mphela umuntu nomuntu akadile naye. Lento sibuzana umama bani badla imali ethu yokufela ake udile nawe. Umuntu akadile naye. Manje kangazi ukuthi sima kanjani. Kodwa siyathemba ukuthi mona sisiphilisa uyaphila. Mandibulise kubazalwane bonke. Uyaphila. Iyavakala inetwork yami mfundisi. Amen. Okay, iyavakala. Ndibulise Uvakala kubazalwane. kahle. Ndibulise kubazalwane bonke ngegama elihle lomfeli wami nguYesu Kristu. Hey, sijajekile mfundisi, hayi sijajekile. Hey, introspection inzima kakhulu, you know. I was actually talking to my sisters in Christ now today, ndibaxelela ngelizwi ukuthi yazi into kaYesu is not a religion. Uzabe wenze imistake enkulu kakhulu if you limit Jesus Christ to a religion. Ndithi kubo yazi i-religion is xa kubuza uba kukhululwe bani, kukhululwe uJesus Christ or Barnabas. Barnabas, who was a murderer and a thief, isela, you know, and then kukhululwa uBarnabas, but you would say God in all his power, he's so powerful, he's very powerful, but why wouldn't he save Jesus? Why kuzosave uBarnabas? Already in prophetically, you know, it was to say ba uYesu uzosindisa abo banjalo, abo i-religion bona vele ibingenobavumela, for i-religion yabantu aba self-righteous, but the gospel of Jesus Christ is different, you know. And sizabe senza imistake enkulu kakhulu xa siyilimita siyenze i-religion, sizabe siyenza imistake enkulu kakhulu. Wake wazama uPeter to limit it to Jewish culture, to say kuba I cannot eat with Gentiles. Xa bengena abanye amaJuda uyasuka from the Gentiles, that because at that time ebeyilimita i-gospel kaJesus Christ to i-religion okanye to inkolo yama-Jews of being self-righteous. Ingozi kakhulu into yokuba si-limited to self-righteousness i-gospel of Christ. I remember this one time, I'm like, why would you allow, something was happening somewhere, I'm like, why would you allow such a person to come and control your church? And it seems like your church doesn't see this person, you know, and then I no, this is not for self-righteous people. My gospel as Jesus Christ is not for self-righteous. Disusa the West, you know, abantu okuthiwa ngamagqwirha, umbulalo seyibulele kakhulu, ndimzise phakathi kwenu, but if uniphila izwi nina uzosinda lo muntu, kodwa nina apha enkonzweni unfortunately anikaliphili izwi, because I am the light, and funeka le light le ibe so bright ba lo muntu lona abone uba I want to be with these people, ndifuna ukwamkela le nto yokwamkelwa ngabanye abantu. So ezinkonzweni we are so self-righteous, ezinkonzweni we are so religious mfundisi, that esilimite who Jesus Christ is to iibhlukhwe zethu, simlimitile to my chest the way black and white, but simlimitile kwinto esimlimite ngazo to i-religion. Actually le nto lena ayo ye-religion, yazi xa usewe-understande kakuhle mfundisi, ungathi because of mhlawumbi ukhulele okanye ube kwinkonzo ethile ube like
uzothetha ntoni lo unxibe kanje unxibe ibhlukhwe uzipintshe ngebhlukhwe apha akho nto azondakha ngayo. Kodwa xa usowufikelele kulaa nyaniso uJesus Christ is, uzawubona ukuthi naphaya ayilimithwanga yindlela ewe ingafaneleka wena enkonzweni yakho uba ningazinxibi ibhlukhwe, but God can actually send someone nje different from what you are used to. So we must not limit who Jesus Christ is. Ndiyacela bazalwane that ilizwi masiphile impilo yokuphenduka each and every day. Yazi ungafumana ukuthi kukho umakhelwane akakuthandi wena, kodwa uThixo enze ngamabomu ukuba lo makhelwane uzawusindiswa ngenxa yakho, uba uphilizwi phambi kwabo, uhambe ngelizwi sekungavumi uba mawuhambe ngelizwi. Athi xa ugqitha umakhelwane uyatica, ndingathethi isiXhosa esidiphu, uyatica because akakuthandi. But wena you continue in love, uthi Thixo kawundincede, izwi lakho lithi let us love our neighbors as we love ourselves. Umthanda umakhelwane wakho, kanti uThixo uthumele wena uba isihlalo sakho sizawusindiswa. Akuba ngoma ndime ndishumayela izwi ndimisa ispeaker esitrateni sam ndibizela abantu kuYesu ndivuthe mfundisi, but nangendlela endiphila ngayo abantu besitrata sam bayakwazi usindiswa. Ifamily yam, I mean the darkest umthakatho koyo kwifamily yam, mna mandiphila izwi ndiphila ngothando, naye uzowusinda. Kodwa manje uyabona the reason why izwi sizojajwa ngalo mfundisi is because li-perfect lona ngokunokwalo, and efuneka every day we strive, kunzima kunjani siphile ngalo, so that the darkest person in my family, the darkest person esitrateni sam asindiswe ngenxa yoba mna ndiyaliphila. It is the light of the world mfundisi, ilizwi. Masizameni bazalwane, sekunzima sekunjani siliphile emsebenzini, sekunzima ukuliphila, okanye sekubonakala ingathi no man, ingathi lento kaYesu Kristu yabona ubu-self-righteous abuzusinceda, but masirepente, siforgive apho kungabonakali uba singarepenta. Siyalilimithi izwi, ufuna uba Thixo betha umakhelwane because wandenza into ethile. No, but it's not his gospel. That is not what he came. He's not about ifeud yakho nomakhelwane wakho. He's about saving lo makhelwane wakho through you by living the word mfundisi. And ndizokhuthaza nje mfundisi because I feel like I reflected the light onto my life mna ubana ndiyaliphila mna izwi. Abantu xa bendibona uthi Matthew, walk right before men so that they may worship your Father who is in heaven. Uba mna inaba I'm walking right before men, ndiyamrepresent uChrist each and every day. Ukuthetha kwam, ukuhamba kwam mfundisi, ukuphila kwam endlini yasekhaya, am I representing Christ? Because ndiphila nabantu abanye abangekafinyelele kuyazini inyaniso. Uthi Paul in the book of Galatians 5 adu Kristu abunjwe kuni. You know, Jesus called his disciples to himself, bababizela ezwini, babizela kuye who is the word, azobafundisa ngaye mfundisi. Bathi xa belele eskepheni yena athulise amaza mfundisi, athi oh ye of little faith, because bebona uba akakabunjwa. Uthi Paul aze abunjwe uKristu kuni in the book of Galatians. Funeka libunjwe izwi, funeka likhule kuthi, it's like a seed efuneka ikhule each and every day kuthi mfundisi. Ubabizela kuye uthi kubo yani eJerusalema esicima famba kukuvutha, because we thinking if ndamkela umoya oyingcwele mhlambi igospel kaKristu kukuvutha. No, uthi ihambani nilinde eJerusalema enilinde idinga lomoya elizanikhumbuza konke oku, which means izasikhumbuza izwi mfundisi. So izwi kuthi it is very important in our life yomzalwane ukuba uliphile izwi mfundisi. You must forgive each and every day. You must live a repenting life. Uhlala urepenta, uthi andiyazi ba mhlambi ndikhubekise umakhelwane kwintoni, andiyazi mhlambi ndikhubekise abantu endikhonza nabo mfundisi kwintoni na, mhlambi ndimile ndithi ndisapreacher wena nawe ungumfundisi urepent uba mhlambi ndithi Thixo ndisamile ezwini lakho ndisapreacher wena, kodwa mhlambi noba ndisukile ndicela undibonise iziphosiso zam, uyocela uxolo mfundisi. Sokuba omnye umuntu mhlambi kwindlela othethe ngayo umbona kathandanga, xa ikubonisa uhamba uthi ndizozithoba kuwe mama. Sometimes awukho wrong mfundisi, uthi but ndizozithoba kuwe mama, andiyazi mhlambi noba kulapho kwapho ndaphazama khona, ubumazi uba nguyo wrong, but uthi mama inoba khona apho ndaphazama khona. Mfundisi, thank you for ukuthi we must live a life of repenting, because I feel like ngoku kuyakhiwa kwakho ibandla, and what we thought or what we knew
ayonto iza kusinceda isifake ezulwini. Moses he spoke to God, you know, he spoke to God, uThixo wamthuma, but walibona nje ilizwe lestendiso, because someone says it was the end of the law. He is actually in heaven. The law was all about self-righteous, mfundisi. So we are living under grace. And since we are living under grace, umthetho kaThixo, which is the word of God, ngoku limit where I can continue to sin, ndingabi holy. But actually, grace is even more stricter, because I have to repent, because uzwi ngokuphila phakathi kwami. Amen, mfundisi. That's all I wanted to say. Thank you. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu inkosi yakwenza nje sisho njalo namhlanje ebusuku ukuthi ukukholwa kwethu singayiqaleli khona thina sibekela thina ukuthi mina ngiright because angiwenzi 1 or 2 or 3. This is what will happen one day. Uma kuthiwa siyofika sime ehlalweni sokwahlulela kume mina nawe nanoyana angeke ukuthiwa for example kuthiwa Sibiya uyasha manje ngoba umlalela nguzwana ngena wena ezulwini, ayisebenzi leyo nto leyo. Lapha makuthiwa kofika ukuthi qhadatha umuntu nomuntu lapha kuyothi uSibiya engamzwanga uzwana kuthiwa kodwa nawe buyiqili ongashumeli yona. Ile nto izama ukuyichaza ukuthi ungacabanga ukuthi when focusing emaphutheni abanye abantu uNkulunkulu uzo-ignora wakho. That's my point, ukuthi when sisabona u1 no2 no3 kosibanibani nokosibanibani, umuntu nomuntu akabuya emqondweni, kube khona engqondweni yakhe yokuthi uma namhlanje ngathatha isibhamu ngidubula nangu uZulu eshona uZulu engakholwa, ngeke kuthiwe ezulwini ke ngena Zulu ngoba ubulewe, kuyothiwa akesokweni ngoba kuze kwafika usuku lokufa engakholwa, bese kuthiwa mina akekho ngenwa ngoba ubula akwenzeki. Kuyothiwa ke Zulu ngoba uze wadutshulwa ungalimukelanga ivangeli, hamba endaweni efudumele, wena ke ngoba ubulela. Bafowethu sifuna ukuchaza lokho ukuthi wena sibanibani nosibanibani emaphutheni akasibanibani nosibanibani ungakhohlwa ukulungisa wakho, ngoba uyinsuku ziseduzana. Uyothi ufika ngelilanga usana kosibanibani kuthiwa uyazi kwawena lento kade uyishumayela kusiyona. That's why into obhalayo ningakujabuleli, ningabe abafundisi nibe baningi ngoba kwahlulela kwabo kukhulu. Abashumeli bavangela baphenduke bamisi ngathi bangama-supervisor kaNkulunkulu. They don't repent. Awuyigade now. Uthi uJohn metshela abasedusi nababhali laphaya emfuleni yaseJordan kuchapter 3 incwadi kaMateyu uthi phenduka, uthi ubani ontshela ukuthi nibalekele ulaka lukaNkulunkulu na, uthi mase niphendukile vezani izithelo zokuphenduka. This thing is for everyone. Sinabefundisa abalihlaza abanenhlamba abanganalo uthando egamela ukuthi ba straight bona. Doesn't work like that. Mfundisi wami sibingelele mphathi egameni likaJesu sonjalo sithi lona lo akayinaki. Umuntu nomuntu akanaka uhambo lwakhe nempilo yakhe before Jesu ebuya. Mfundisi, siyabonga Amen, kakhulu baba. mfundisi. Hayi awamaningi amazwi enginawo mfundisi, mina uNkulunkulu ngitholile, uthole mina nje. Intshumayelo namhlanje ngizwe yonke ibikhuluma nami mfundisi. Hayi angeke ngiyicikozele kusho njalo ngesiXhosa, angeke ngisho okuningi mfundisi. uNkulunkulu bebuka yami inhliziyo, athi ohlabelelayo iyathanda ukweduka. No Isaya usho njalo ithi yamdukisa nasebusheni bakhe umuntu. Thina sesithe ukukhula safika evangelini sibancane, saze sakhula saze saganwa khona. Sekungazi ukuthi sekuphelele kwethu ukukholwa, noma intsha ifika ney'nselelo sithi hayi lokhu ngey'khathi zethu kwakungenje kufike nani. Kanti hayi mfundisi,
Hey, into oyikhulumile inkulu namhlanje mfundisi. Uyazi uma singabheka em umzalwane lokuthiwa uNoah. UNoah uma engahlangana noMoses, athi uNoah, hey, safa uzamcolo emhlabeni. Ubulale bonke abantu wasibhubhisa. Lobo bufakazi ngeke busebenze kuMoses. Noma ungazohlabelele uthi uthando likaNkulunkulu lujulile njengolwandle. uMoses uzothi luphi lo lwandle okhuluma ngalo ngoba uMoses yena uzokutshela lento ibiza ngokujula mina yake yasukuma phambi kwami ngahamba phezu kwayo nabantwana bakwa-Israyeli ngoba yamazi igeneration kaMoses ngeke uyishumayeze ngozamcolo. So okukazamcolo kwakulungela abakazamcolo. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sikazamcolo 3 things ezazikhona. Umhlaba was full of violence and was corrupt. And umhlaba wawu full of evil, corruption and nokungcola kusemhlabeni. Lithi iBhayibheli uNoah wenzelwa umusa uNkulunkulu. Ngiyathi bengizibuka mina mfundisi kuyi-generation ekhona hayi ngiyafana nami nabo mfundisi ngiyaphenduka ngikuzwile lokhu ababhekene nakho abasha nathi esibhekene nakho kwisikhathi esikuso nokwakubhekene nobabuchiliza ngaleso sikhathi kusafana kusawuyo uNkulunkulu womusa. uNkulunkulu womusa mfundisi uyasifundisa ukuthi asithi sesikhulumile saqeda asilibhekise kithi iBhayibheli sike sizibuke libe njengemira sithi asingaloku sikhomba kude. Uyabona uma uDaniel engayitshena uNoah athi waphoswa emphandweni weingonyama uzothi uNoah ziphi ingonyama ngoba mina ngahlala nazo emkhunjini for 120 years. Wena waye unginika ubufakazi bamabhubesi bulingene uDaniel on that time. So mfundisi mina ngikuzwe kahle lithi iBhayibheli kwenye indawo lapha kuJohane u1 John chapter 2 lithi ozonda umzalwane wakhe lithi iBhayibheli is equals to the murderer and uhambe ebumnyameni uphuthekiswa ubumnyama. Abazalwane mfundisi bayanyathelana bayagcobana bangabantu yebo bangabantu mfundisi kodwa utosifundisa yona uthi sekwenzeke konke asikubhekise kithi. Uma sibheka icharacter kaJesu enabafundi bakhe abafundi bakhe phakathi kwabo kwakhona uJudas. uJudas uphathe imali esontweni, uJudas udla naye etafuleni, uJudas wenza konke okwenziwa abafu. Uma lapha uchapter 10 kabani kaMatthew noma kaJohane la khona bathuma uJesu nga2 heal the sick bakhipha amadimoni. Matthew uchapter 10 noJudas wayenikiwe mfundisi ukuthi akhipha amadimoni ayemlalela uJudas. Nezifo zazimlalela uJudas. uJesu wamnika ngothando kodwa azi ukuthi uJudas uza kumdayisa. Mfundisi ubukhuluma nami uma mfundisi uJesu noPetro uPetro uze lapha lama chapter ngingabisawa quote ethi uzongiphika 3 times kodwa same Peter uma usuyivala incwadi yaJohane last chapter uJohane 21 uthi Petro feed my lambs. Athi Petro yalusa izimvu zami. Athi Petro ipha izimvu zami amawundlu izimvu kabili. Same Petro lo bekade mphika. So uma ubuka inhliziyo kaKristu Jesu ubehamba nabo bebuthakathaka mfundisi. Ehamba nabo ebuthakathakeni bakhe bathanda benjalo. Ngakho-ke mfundisi uyasifundisa ngoNkulunkulu uyasifundisa ukuthi manje singamaphambili asibe nenhliziyo yokumesaba uNkulunkulu. Singami njengabaholi noma njengabantu engathi abasenasono.
Eish. Uyabona uthi uJesu uhambe nabo benjalo kodwa uthi uma usuqinile Petro uqinisa abafowenu. So ilokhu kumfundisi obukwenza kuthina namhlanje ukuthi asiqine sithi ukubuya kancane senze i-introspection sizibheke thina siwabizile ama-outer call mfundisi inkitha yabantu yaphenduka yamukela uJesu kodwa namhlanje uthi sebemamukela uJesu ayiphindi ibuye futhi same sermon izobheka ngakithi. Mfundisi mina ngikuzwe kahle ngangithi anginawo amazwi amaningi ubukhuluma nobama ubuthakathaka mfundisi bengibubuka nje ubukhuluma ngibuka mfundisi mfundisi angifuni ukukhuluma ukushumayela kuyona inkinga mfundisi namavesi akuyona inkinga ukuphuma kuwona kodwa when it comes to repentance hayi mfundisi akufuneki kube ngathi ngiyisigora mina engathi mina sengiliphethe konke. Hayi mfundisi mina ngikuzwile engakusho nje lokho nceke yenkosi ukuthi inkosi ibhekile inhliziyo yami ngiyayindlala phambi kwayo ngithi iyabona lokhu okudle yami inhliziyo ngithi inkosi nami ngisize. Bathi abanye ama-resolution abo ka-2026 ilawa nalawa hayi mina mfundisi awamaningi is one ukuthi nje inkosi hlolisisa inhliziyo yami ukuze ngifaneleke ukuba yilokho ofuna ngibe yikho. Lithi izwi lenkosi he called us with grace and purpose for his purpose to be fulfilled while I'm still on earth. That is my resolution for 2025. For 2026, whatever may happen in 2026, it's a bonus. But what I desire is to do what he wants me to do, not what I want, what he designed me for on earth. Lokho mfundisi okusenhlizweni yami bengathi uthinda lezo zinto ukuthi angithi come back to him and seek him, then he will lead me where I want. Angikhulumi ngokuningi mfundisi, khuluma ngami. Ngiyabonga mfundisi. Yeah, ngeke before uphuma yazi ukuthi lento hayi khuleka mphathi siyakhoza ngifuna ucizela lento ekhulumayo ukuthi ukuze abazalwane bayi-understand into esishoyo ukuthi uyakhumbula lo sifazane wabanjwa abantu ukuthi bamfice ephinga. Yebo mfundisi. Laba bambambile bebangaphingile bona bafice yena ephingile ithi mabemisa kuJesu baya kuye baphetha amatshe bafuna ukumkhandela ukuthi uphingile. Ngamanye amagama ukube leyanto leya yayenzeka ngosuku lwe-judgment lo wesifazane wayezwe esogwini ukuthi uphingile kanti nabo laba banamacala abo kodwa hayi wokuphinga. Ilento ezama ukuyichazela abazalwane ukuthi thina siyilaba abantu abaletha lo wesifazane baphethe amatshe abazalwane baye labo bantu bethwela abantu bathi yifebe lezi iziyahlobonga lezi siphethe siqhamukana abasibabiza ngamagama kwasha kwacima kanti kwathina mase sifike ebukhoneni bakhe ila sitshela khona athi mara niyafa wena nalo muntu niyafana nje ukuthi uJesu uma kuukuthi nina ke ni right. Now abafundi beBhayibheli bathi mayibhala phansi wayibhala izono zabo ilokho sizama ukuchazela abazalwane ebusuku ukuthi esimanje siqhamuka nalo wesifazane siphethe amatshe sithi uyisifebe. Mfundisi. Si right yini thina ubudlelwane bethu bu right yini kanye nenkosi ngoba uJesu wathi kubona niya ngamagama uJesu methu kulaba uthe kubona ngamanye amagama noma lo eyisiphingi kodwa ngokukaNkulunkulu nina nalo wesifazane niyayifanela. Now sifuna ukuyibuyisela kubazalwane ukuthi nganza kwethu as much as sifocuse ekusindisweni abantu nezimali nokunikela and all this kind of things kodwa uGod alibheke ngakuwe ulibhekise ngakuwe bonke kodwa nami ngisadinga ukusizakala la. Ngikabira ilokho sikushoyo nganza kwethu ilokho sikushoyo uthi omunye umama mfundisi
kwakungena umama by the way wayekhonza nabo umama kodwa ngixoxela umzana wakhona uthi la abahlambuluka khona uyangitshena uthi kuke kufika umuntu akhulume into ezomshiya right yena wena usalungcolile uthi uma umbheka lo mzalwane ade ekutshena uthi wakwamtshena enye into ukuthi ubani wangena ekamereni lakhe wenza ukuthi uthi iphuthe ngalenza ngathi iqale phi lento uthi wavele wayisho yonke into uthi angiphindanga lo mzwane ngambona njengomzalwane uthi ngagcina ngincika ukufuna abantu ukuthi bazohlambuluka kimi ngoba akhuluma into engakwazanga ukusuka kimi uyabona sengivala mfundisi uMoses uma ufunda incwadi yaNumeri isiZulu sithi isingisi sithi Numbers Book of Numbers chapter 20 u20 uvula ngodadewabo kaMoses eshona phezulu kwakubani konje uMiriam mayivala phansi ivala ngokushona kaAaron into adala shona uAaron into eyenziwa uAaron benoMoses kuthiwa abakhulume nedwala bona bafike balishaya idwala uJesu base bembethela okwesibili the judgment eyaphuma lapho ukuthi ngeke basalibona lelizwe abaholela abantu kulona even uMoses uthi kwenza ngezikhathi ezihlweni kodwa uAaron same place laba bekhona akabangesafika akabangesawela nakuwela uMoses wahamba nabo halfway wagcina naye engafikanga kodwa engizama ukusho mfundisi kuyenzeka endleleni singabazalwane singenzi kahle uthi umfundisi namhlanje uNkulunkulu umfundisi uthi asibuyele back siyozibuka thina mfundisi ngikuzwile mina ngikuzwile mfundisi anginawo amaningi mfundisi ngizwa nginamalimi akukhulumeki kahle yebo mfundisi angidedela abanye enceku yenkosi ngiyabonga mfundisi amen Murutu waka dumele Bible e re boikgogomoso ba dipelo tsa rona bo re thetsitse e ba le ka seZulu Obadiah chapter 1 verse 3 Obadiah awu madoda lezi incwadi ezincane lezi ayitholakala Obadiah Murutu waka Bawundlule uDaniel undlule uHosea uzohlangana naye khona lapho undlule Amos sengiseduze Obadiah chapter 1 verse 3 chapter 1 verse number 3 ukuzindla kwenhliziyo yakho kukukhohlisile wena uhlezi emafantini yamawa endaweni yakho yokuhlala iphakeme uthi enhlizweni yakho ngubani ongahlisela phansi na inalimatla yena ntatena boikgogomoso ba dipelo tsa rona ke bona bo re thetsitseng ke ka ho re shebileng ba bang rona re sa ipone ke ne jwale Samuel a re ho bona re ha le sukuluhela ho Jehova ka dipelo tsa lona ka pelo tsohle tsa lona le ke le tlose medimo e sele le di astori hara lona le hlekele Jehova dipelo tsa lona mme le se lebeletse yena a nnotse re setse re na le medingwana ka mo dipelong ya re tsa rona hobane boikgogomoso ba dipelo tsa rona bo re thetsitse uzwane ke yena ke kgona ho bona phoso tsa hae tsaka ha ke di bone ke a leboha moruti wa ka mdima wethando bazalwane sisho njalo ebusuku egameni likaJesu sisho njalo ukuthi ilona lo akayibukele ilona lo akayigade indlela ahamba ngayo ubungcwele bethu banamhlanje ubungcwele singoba siyikala ngabanye abantu
abanye abantu baphakama ngamaphutha abanye abantu. The only way ukuthi engcwele is because uhamba asho ukuthi sibani wayenza ukuthi. And so for that reason ke ucategorize njengomuntu ongcwele. Ukukodwa sikushoya namhlanje ebusuku ukuthi let us go back asibuyele emuva elona lo yakayigade ukuthi umi kahle yini kanye nenkosi. Lo sikushoya nganza kwethu ebusuku angazi noma ngisezwakala yini bafowethu. Angazi noma ngisezwakala lapho. uNkulunkulu umusa sisilekelele nganza kwethu. Akasilekelele ebusuku uhambeni lwethu lonke. Insukwini zethu zonke zokuphila singakafi. Lokho esikusho le platform wabantwana bakaNkulunkulu abasendisiwe khona la ngakhola. Siyathemba ungenele ukuzofunda. Bafowethu siyabonga kakhulu ake siphumuleni. Lokho esikusho nganza kwethu ningakhohlwa ukuthi ngoMarch sibheke eGoli. Mhla ka 31 December sise Vryheid. Lapha seduze ne Friday nganza kwethu money free kungekho la nikhonza khona. Musongihamba noshama cricket. Uzonke sizohlanganyela bafowethu sizokhonza. Sise Friday endaweni yokuseshoba mhla ka 31 December. Sabonga kakhulu ngoMarch kule vila nge15 sibheke eGoli. Siye Soweto. So ke siyacela nganza kwethu yonke imigwaqo ayibheke eGoli. Sise Soweto sizoconfirm indawo. Soweto sengikhohle igama lale ndawo siya kuyona. Yonke imigwaqo Eastern Cape, Western Cape, Mpumalanga yonke indawo ayibheke eGoli nganza kwethu siyokhonza nje. Ufethu siyabonga kakhulu. uNkulunkulu wethu ongcwele senkosi yethu Jesu siyakubonga ebusuku ukuthi uNkulunkulu wena wedwa. Sibonga ithubo sinikeze lona lokuphenduka ebuthakathakeni bethu nasekwahlulekeni kwethu. uNkulunkulu wethu ongcwele ube uNkulunkulu endulo. Mhlaba ungakasekela abantu bangakabibikho. Maqhumana efula nezintaba nezinkanye ezingakabibikho. Wawukhona baba kuvela ngalutho ngaphandle kwakho. Ukubonwa nokungabonwa kwadalwa nguwe. Ababusi nemibuso kwavela ngawe wadalelwa wena. Baba wethu ngcwele siyakubonga ebusuku ukuthi uNkulunkulu wena wedwa ungaxutshwe nalutho. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele sazolala bali ibandla lakho nabo abantwana bakho. Cela sibiyelela lona loya uNkulunkulu wethu ongcwele ebusuku kulobu kumnyama la amehlo ethu angaboni khona. Sethembe wena namandla akho uNkulunkulu akuvusa ngawo kwabafileyo. Elithi izwi lakho umoya waloyo uvusa uJesu kwabafileyo hlala kini uyayiphilisa nemizimba enefayo. Baba wethu ongcwele ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu endaweni ephakeme. Uthe baba wethu impilo yethu sentendeni esandla sakho akekho namandla osimuka. Baba siyathandaza ukuthi yokubiyela uhamba kwethu bela ukholo lwethu. Ku2026 thandazela ukuliphila icebo lakho. Sihamba ngentando yakho sikhonza icebo lakho ezinsukwini zokuphila kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Konke kuhlelwe isitha maqondana nempilo yethu akukho nokodwa kuyophumelela nemhlangano ehlelwayo ayikho uphumelela. Lithi izwi lakho asikho isikhali esilolela abangcwele bakaNkulunkulu esiyophumelela nalo lonke ulimi elisivukela lokwahlulelwa. Lokhu kuyifa lezinceke zakho kulungakwazi ukuvela kuwe. Baba wethu ongcwele siyacela siyanxusa ebusuku ngegama lendodana yakho uKristu Jesu nomoya ongcwele kaNkulunkulu, umoya namandla, umoya okudala, umoya okubekezela, umoya wothando. Baba siyacela usibiyela baba wethu ubiyela ukholo lwethu singalahlekelwa yilo kulesi sizukulwane sobumnandi, kulesi sizukulwane sodumo, kulesi sizukulwane sokuthanda imali kunokuthanda wena. Baba siyacela egameni lenkosi yethu uJesu nakuwo wonke amatrap ahleliwe alikho nolodwe liyophumelela. Nemhlangano ebanjwayo ayikuphumelela la kumenyezwa khona amagama ethu abanezithombe zethu akuphumelele egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asenzele umusa ebusuku. Silaleni kahle bafowethu. Leroba lengihandle. Miklela kahle. Lale kahle. Ahlane ngolwesine bafowethu. Ngesikhathi esifanayo niphathe kahle bafowethu lamaholiday. Akukho kuhle okusha okushintshile kuyayifanela. uNkulunkulu asenzele umusa egameni lika Jesu. Ngiyandithanda bafowethu ngothando luka love. Amen.